Na bokoch tižnjovnika mož prečitac o shodu o sotrudnictve medzi Vukovarsko-Srimsku županiju i AP Vojvodinu u Vukovare, a tiž i o shodze na ktorim predstaveni naris internoho etičnoho kodeksu NVU Ruske slovo i nacionalnoho sovitu Rusnacoh. U rubriki Našo mesta medzi druhima vistkami piše o humanitarnim koncertu na kotrem zberana pomoć za liječenje Mateja Dudaša z Skocura. Tu i tema o najavenim zvekšanju penzijoh. Ekonomija piše o otkupu paprigi u ruskim keresture i o lamački u verbaskim i kucurskim hotare, a predstaveni i rezultati prešloročnoho anketovanja poljoprivrednih gazdovstvoh. Kultura i prosvita rozpatra odvolanje na konkurs za objavljovanje knjiškog vydavateljnog odzeljenja ruskog slova za 2020 rok. U mozaiku mož prečitati počin poznati mladi keresturci Filip Budinski i Adrijan Ruskovski. U rubriki Ljudzeroki život predstaveni Janko Kirda z kerestura, poznači jak Bajo Mesar. Duhovni život zaznačil stretnuce mladih Srbiji u Srimske Mitrovici. Na bokoh sportske rubriki dati izvid z turniru u odbojki u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov u Đurđove. Na ostatnjih bokoh rubrika Hladok i Horuci Tepši.